weet ik niet, want de vergrijzing gaat natuurlijk door. De vergrijzing gaat door. En wat u ook ziet is dat ouderdomsfonds, ja, ik bedoel, die uitkeringen die gaan maar mondjesmaat omhoog. Het charla ta hopi interessante e usati viaja ora bo hayabo mes de un tipo nan di charla sina bota punta bo mes Kiko também passa na Aruba com nos grandes nan e também com nos geração que está crescendo para sobre mim não tá justo com nos governantes nan tá traja então cria deve para a futura geração tá triste com Aruba tá mostra que a economia tá drai bom toch está de uma situação financeira assim difícil então é pouco para mim personalmente me nota compreender Kiko nos governantes não está fazendo e não está percorrer para a direita a situação nós não prosseguimos de forma aqui e me quer turgente a noite que estava a escutar senhor Grades está sali houve preocupar me quer que havia tempo para nós governantes não tanto es nan que está dirigindo o país como oposição começar a trabalhar junto na bem-estar do país aqui para Kiko por hasi para direita a situação financeira que a Aruba tem e não ave pero ayer porque não possível assim un gruppo grande di gente non è presente e hope importante per noi informare di stato finanziario del nostro paese e Kiko CFT mesta mira come soluzione e of desafio non continui per nos cammina maniera non sa nos de un rol di departamento di impuesto direttore di departamento di impuesto nos tem encargo para 13 entrada para cá de governo, para garantizar a cobrança de imposto, mas também o professor Grades mencionou em sua lezing que é importante para nós ter em conta que é total plata que nós temos que ter vista também de gasto no governo para trazer aqui de balança e também é convênio que tem a base de landspaket e o protocolo que Aruba lo meste chega na surplus no futuro, em 2023 e em adelante. Sa che do encargo basta pensar, se nos mira a cifra não, se nos mira quando nós não tinha balança e que o país Aruba está saliendo, porque bisa fora uma crise financeira, uma crise também de salubridade pública do Covid, pero que aduna um impacto muito grande arriba nos finanças públicas, sa que tem liberdade um encargo muito grande para nosso país e que conjuntamente nós temos que fazer sa que não somente que cambio e reforma arriba terreno de imposto que genera mais entrada para a caja de governo, mas também que nós mira que de gasto no governo, que por guarda baixar, para assim aqui poder ser balança mais pronto que possível e sanear a situação financeira do nosso país. Ik wilde deze meneer persoonlijk leren kennen. Ik heb altijd alleen maar stukken van hem in Amigo gelezen. Ik heb diverse keren ingezonden stukken geschreven omdat ik het niet met hem eens was. En na wat ik vanavond heb gehoord zie ik wat hij voor persoon is. Alleen maar iemand denkend vanuit tabellen en grafieken. En daarom ben ik opgestaan om daar weer tegenin te gaan. Dus ik was eigenlijk... Ja, ik kreeg een bevestiging van wat ik verwacht had, maar geen positief iets voor mij. Ik denk dat de regering eigenlijk haar eigen plan moet trekken. Ik merk gewoon dat er toch bepaalde dingen niet worden ingevoerd. In mijn ogen met recht. Dus dat terugdringen van het personeelsbestand waar deze meneer Grades zo op hamert. Ik heb aangegeven van er is niet eens een WW op Aruba. Mensen komen in de onderstand. Dus gaan in wezen hun werk verliezen. Wil je dat op Aruba? Waar net een hele COVID-crisis is geweest. Waar mensen salaris hebben ingeleverd. Dus in mijn optiek moet de regering vasthouden aan het eigen plan. En niet doen wat deze meneer Grades voorschrijft. Ook al is hij misschien een deskundige op dat gebied. Ik ben geen deskundige. Maar zoals ik zei, Aruba denkt vanuit het hart. En deze meneer denkt vanuit de hersens. En je moet natuurlijk allebei doen. En ik acht deze regering er heel goed toe in staat om eigenlijk te kunnen doen
wat goed is voor Aruba. Wat ik zo zie.